پر باہر نکتا بسترے تے شیر خدا علی کے سمایا علی چادر وجی سنی پہ جا بستروں تو دے حوالے کافر جو امر تو نہیں کو یاد جا پان سدھو مصطفیٰ گھر کھانے تو آد صدیق اکبر جی گھر چو سبحان اللہ عالمن لکھو آت انہی میں صدیق اکبر جی اکڑی فضیلتا جو سارو جہان رسول اللہ جی درتے اچے پر ہجرت واری رات مصطفیٰ صدیق جی گھرتے اچے حضرت صدیق اکبر جو اب رات ہی امیر ہو جو رات ہی چو رات ہی امیر ہو واہ واہ جے دین ماں کو بہلان قیوات حمد آتے صدیق اکبر کے ان دین کا اکیلے کے نہ بچے بارے انتظارات محمد عربی کرے تو اچھے صدیق اکبر جو اچھو کھلو پئی ماہر پرے خان نظر پئی محبوب اچے تو چھو نظر پوی جو حبیب اچے تو تجرو چوڑی جو چندرو بھی جو سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے استقبال دانا جی تو ولی قبلہ جو خبر صدیق حکم کیو آدکر جی رہا تھا قبلہ اکیلو یا بیو جڑو اللہ جو بھی فرما تو بے جڑو بھی ہلندو قبلہ کیر ہلندو پر فرمائے تبا اگئی تیو ہو مسلسانی ہلندو او مجا محبوب تو روسانی کہنا اے نفرتے تو کابو کہنا اور فرمائے صدیق اول روزے میں مامی دس بے نمبر تے تو ہی دے کیا مسجد ہارے اول قبر مان کر دس بے نمبر تے تو ہی دے جنت میں اول مامی دس تو بے نمبر تے تو ہی دے ایسے طریقے سے غار میں بنو جو تو ثانیہ اللہ پاک تجھے لا حکم کہوا تھا اکیلو نون صدیق کی وٹھی ون بلا دے خبر تیاری کئی تھی یاد اور فرمائیں تھا کہ بلا ان دی چہیرا ہو تو مہینہ گزریان ان دی اکا وٹھی سجو سامان تیار ستو کھیا پانی کھیا اٹھن دے کھیا باہر نکتا اتے روانہ تھا محبوب کریم جی رات بابرکات جی صدیق جا بچہ تو وفادار جو سبحان اللہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی وصیت ہو گیا عبد الرحمن سے جی بابا پر وقت فلانے غار میں ہوگا سے ہوتے کھیر بھی پجائے جا مانی بھی پجائے جا ای مکے جی مانن جو احوال بھی بتائے جا جو سبحان اللہ خبروں بن جا جو رازدار اتنے شیعے چہو کہ ابو بکر کے انہیں جلا نبی سے بچوں کے جو جانو گا انہیں جلا تے بچوں ہوئے تو جے مکے چھڑے گی دو سال زمانوں کے بدھائیں دو ہیدے بھی ہوتا ہے رجے کرے پان کا گڈ بچوں جانا کو ہجے نہ کو بدھائے ادا ہر مکے کا بدھائے جو کو مکے میں مانو کے بدھائے ہاں محبوب پاک علیہ السلام کے اکیلو رسی محبوب کے تکلیف دے آیا رجے ہاں ایکڑی گا نمبر پہ جی کافر غار پہ آیا موٹیا پہ تب رجیو کریا چھوٹا موٹو جو بیٹھو تب پر یہ ابو بکر کا جو کور پیجے وہاں صاحب تھا تو دکھ جی ٹائم تے مصطفیٰ بچو تو وجے دکھ میں ان کی وٹ بوا جو کو وفادار ہو چو جو کو خیر کسو مختصر رکھتے حیا یہ چیزیں اٹھن جو بندو اٹھن دے ویا اتے اٹھن جو بندو کو نے پیادل تھا پیادل سڑکوں بعد میں مجا دو سبھی اتے روانہ کی غار میں ویا کافر باہر بیٹھا تلوار جھڑے بیٹھا ایکڑو قریشی آو چھو بیٹھا محمد اندر پوچھا کرو چھماری دا سے چھ ماں ہانے ہانے ڈوٹا جے موتے ڈانگی گھمائے اواں جے متھے تے مٹی جا بکر جی تہاں وچا وچا نکلی وا جے کی بھلا کہ ہاتھ ٹہڑو اñا جو ہنی متھے تے ہاتھ تے مٹی پئی تے سب میں تھا مٹی جا ڈھیر وجا پیا ارے بھلا وارو بڑی بھگو وٹھی بھگا ای اللہ اندھا کیا کو گاڈے جو ٹولن جا ٹولا آخر اتنے ٹولے کو پیر ہاتھ آیا محبوب جا پیر کھیو جیسے تے ناچو ویو تے اتا ناچو مٹیو ہل ایو بسی ہے اتے اتے رکھیا نہیں ویا پہ ہل دے جبل جی چاہی آئی تے ہکڑو پیر تھیو چھا تھیو ہکڑو پیر تھیو کافر بھی رہا موٹی تا چھو بھلا موٹیا ان دے کرے موٹیا ان گاڈ دے کرے موٹیا ان سبب دے کرے موٹیا چور پیا بچنا ہا ہکڑو ابو بکر جو محبوب محمد عربی اے تے پیر ہو جنا ہے تے ہکڑو پیر تھیو قانون جو تے پان بھل جی پیا ہو ہکڑے موٹو تے بے پاسے پیر ہو جو اñا موٹن پیا تے ہو مولا نہ پہنچی ویو
پیر پہ کھائی آیا سے بھول جی چاہوں اپنے رائے کرو پیر کی واپس توجہ بے پاسے بولو چلے تو اندھا نچو ہی پیر کر بجنا کرنا ہکڑو آج ہاؤ ہموں کے خبر نہ ہے چاریا جو جرو جگو آسو صدیق جرو وفادار محمد کریم کے کلھے دیکھیں رونے ابلیس کی خبر ہوئی تو ابو بکر وفادار آج ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق وفادار وہ بھی اعتراف پہ کرے صدیق اکبر محبوب کے باہر رہائے جو قبلہ اجازت جو غار میں بنیا اندر صفائی کیا غار میں بچھو داہر ناگ داہر حبیب الکریم کی رات بابرکات باہر نہیں رہا صدیق اندر جو بنی سجو غار سونا خلقو پیو ابو بکر صدیق پٹ کو اٹھائے سوراخ بند گیا انیا بچی جات خمیس اٹھائے سوراخ بند گیا انیا بچی تو چادر لاہے سوراخ بند گیا سوراخ چھوہا مجھا دوستو عیسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے میں خدا دے نبی تقریر پہ فرمائی اللہ جو آخری نبی اندو جیکو سب نبی جو سرتاج ہندو جنگل میں ناگ ہو ان دے کن تے آواز پیو ان ناگ خدا دے دربار میں دعا ہوئی یا الہ العالمین ان محمد کریم جو مکھے دیدار کرائے جہاں رب جو تو کے گھر وچ دیدار تھیندو انہی غار میں بنی وے دربار پاڑی کوٹ پڑکی ویندو اللہ دی دربار تو سوائے دو تو کر دو کہ حیاتی جو وڈی دے چلی محبوب کریم جو ابو اچھی داغ ویندے ان سورا گھنا کریا تو دل بار اچے نکلण میں دیر نہ تھے ہتاؤں نہ پہتاؤں جلدی اچھی حبیب جی دربار میں حاضر تھا پر کپڑا پھٹی گیا وری صرف گود سلوار بچی ہکڑو غار کرے میں در وہ بچی گیا صدیق اکبر صفائی کرے ان در میں مٿا پانجی کھڑی نہیں محبوب کے عرض کیا یا رسول اللہ ہنے اندر اچو محبوب اندر ایندو رب کریم کوڑی اڑے کے تانی اڑے کے حکم جو غار جو در تانی کا جلدی بند کر چو سبحان اللہ ارے مصطفیٰ دا جانور بھی خادم غلام اور یکدم نجاتا تانی چاہیا اے وہ ایڑی دا کمزورا یہ پھوک جو صفاتی پہ آئے رائے رب العالمین جی ذات بابرکات جے حکم سان تانی اڑے کوڑی اڑے ان غار جو موس جو بند کयो اللہ پاک کبوتر کے حکم کयो ته کبوتر انہی جی مٿا ويهي آنو لاهي آرو کر کبوتر میں جیو چھا تانی چھا کوڑی اڑے تانی اڑے جی تانی مو جادو تجھے کرے رب رکھے تو تانی کے برابر روکو کرے تو مرضی جو مالک جیسے کافر چڑھی آیا اچھی چڑھی بھی کہتے ہاں ان غار میں گیا گانا انترا سائی بھی دے دو اتنا چمن اندر آ جا کر اندھا ہو اندھا اندھا سنچو جیسے اندر غار میں بنن ہاتھ اکانی کھاتے اب آؤ اے اندر غار میں مانو بیٹھو جا کبوتر کے آنا لائے ارے تو سالن جو پھٹل غار جن میں 100 سال میں لوگوں مانو کون آئے جو کوڑی ہے جتانی سا بند لگو گیا مطا کبوتر آخر آٹھایا آنا لاتا اندر کیوں نہ وڈو پہ دے آجے کون میں گانا دا صدیق جو رٹھو تو دشمن متو وچی ہوا اللہ پاک نے حبیب کے خیال چسی یا رسول اللہ دشمن جے کرے پاجے پیرن میں نہاری دو تو سر کے رسی وٹھو مکھے پانجی غلطی کرے تا سائیں جن جو خیال کو تھے اللہ پاک نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھا فرمایا ان جو قرآن شاہدہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا او صدیق گھبراؤ جی کا ضرورت کرے گا مجھو مٹھو رب العالمین جو ابراہیم کے آرا ہمیں بچائے باغ بنائے چھڑی نورا پان ہتے ویٹھا ہوا مار کے اندھو کرے واپس گندو گھبرائے نہ اللہ تو سا بھی گندا تو مسا بھی گندو ان اللہ معنا چاہے رہا ان اللہ دارے تو ان اللہ یہ علماء کی جماعت میں کیا جتنے ہو جی ان اللہ معی اللہ موسیٰ کرتا تو نبی سے جو ہے موسیٰ کرتا تو سب بولے تو اللہ
مصطفیٰ کریم فرمائے کا صدیق گھبرا نہ رب مسا بھی گدا تو سا بھی گدا جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اتے آیت کریمہ دا نظر خدا تعالیٰ سکینت رکھے آرام رکھے سکون نہیں تسلی کے ابو بکر جے قلب تے نازل کیو تو ابو بکر خبر آئے نہ تنجی جھولی میں محمد عربیہ محمد کریم دے اللہ جوا حسبک اللہ ما تو جو کافی ہے ومن نتبعک من المؤمنین جو کو مومن کو جو تابعدار وہ بھی تجھے نا کافی ہے اللہ چاہے تو ان اللہ معنا جو کو حسبک اللہ وہ بھی کرتا ومن نتبعک من المؤمنین میں معنا میں تو بھی کرتا اللہ بھی کرتا ماں بھی آیا تو سب اللہ بدا کافر آئے بخاسرتی نوتی رب محمد دیوارہ کی تبدیل حکم نہیں سکتا یہ بلے ہو گیا محبوب پہنچندو ویو کار ہدکار تھیو جو سبحان اللہ کیا وہ تعالیٰ نندر گیا منا جنوانا میں خوشبو ہے ماجر ہو نہیں تو میں خوشبو ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جنب گلی ماں لگا مئی منجا مہینہ خوشبو دیں گی جیسے رسا ساجن ہلو سے سیر سب سرحاتیو ماں بھیا مرا مشک جا ای اتر ہاری دو ویو مجھے محبوب پاک کی خوشبو معطر خوشبو حبیب کریم کی امبر جڑی خوشبو مجھے محبوب پاک کی خوشبو سا غار حبکار تھیو غار جو حبکار تھو تم عاشقن ناگا کی خبر پیجی وئی جو سبحان اللہ ناگا جو دل پر گچی ہو آؤٹھو جارے ٹکر ہنے تارے درو بند جن درما نکرے سو درو بند معلوم تو جو صدیق در بند کندو وہ نبی سیمت کون پہنچندو آیا نا جن در صدیق بند کرے تو بابو بابتے کون پہنچندو ہلدے سبنی در مایوسی جو ترے میں آیا اتے جو چھولو آئی تو پیر معلوم جو انسانی جسم معلوم جو نابد اندھو کونے ہود عاشقہ رسول ادا پتر اچمی نیندو لائیو زور سا لائیو انجا بنا دے گا لائیو دیو پندن جو کو کتابہ اسے کو بنایا لطیف ہو گو بنایا مولوی اشرف علی تھانوی عبارت ہو لکھے سے بنایا اجازت جو بنایا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو لگے اساں جی مدرسے میں کو درویش حافظ رہندو درویش کتاب جو نام حفاظات یومیہ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے جنہیں اللہ فاروق دو کرتا پانچ کرتا گلا پاجی پڑھ لکھدار حفاظات یومیہ میں لکھے تو اساں جو کو حافظ صاحب ہو درویش ہو سادو چھوکر کو رکھے چاہو تو شادی میں ڈاڈو دسو جامع مزو جامع مزو باقی لگے لگی چاچی میں شادی ہوئی ان حافظ صاحب اشرف علی تھانوی تیرے حافظ کے شوق سے رہی ہو مزو لطو سے تو کرے نات میں وہ شادی کی جمعرتی رات آتے بدل ہے جمعرتی رات تمل بسترے تے جب آیا اشرف علی تو جب ان کو بولے خدا جو قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری گال جو تم نے بھگوارے جائے ادا دی تعالیٰ لکھ 20 پر بھی ہم آدھے چاہو یہ لکھن گناہ ہوا تب وہ پڑھن بھی گناہ ہوا چھوڑ کی تو جب اللہ تعالیٰ لکھی آتا میں پڑھا دو اے بدھایا تو دیو بند جی کے لیے شراب بجا جمعرتی رات ہے انہیں کہ چھاچے ہوں تو مزو ہوا چھاچے ہوں تو مزو ہوا رات جی قیمت ہے جب گال کو سبھیٹھا رکھ جی سجیرہ دور صبح پہ آپ صبح جو تھی کہ خاک مزہ آیا تم کہتے ہو شادی میں مزہ ہے مزہ تو ہے نہیں میں نے ساری رات بیٹھ کے گزاری
شاگرد جو ایسا نہیں صحیح مارا کرتے ہیں. اچھا ایسی بات ہے وہی تو بی رات تھی جو مارن والا اچھا بی رات میں چھا کہ جو بٹے مانیو کھڑی ہو چھا کھڑی ہو مانیو کھڑی ہو مائی کے سمال مانو تو ایسا کوئی باری لکھے تو چھا کہے جو محسوس ہو مانی کھڑی ہو رہتے رکھن کو کہیں جو جو شکار کو جو اچار ہو رہا ہے صبح جو کبھی خاک مزہ آیا 3 روٹیاں لگا کر کھائی خاک مزہ آیا تو جو لگاؤ انہوں جو پیشہ لگا مانی لگا دیا بندھے کھائے ہوا انہوں نے سجی رات مانی لگائے کھاتی تھی دھوڑ پائے خاک مزو آئے بات 3 مانیوں کھائی انہوں ٹکو بھی کو حکیم الامت آئے جو اے دیوبند جو سرکار مزو تو اچے انہیں بھاگے کے ارے تمہارا اندھاتا جو عقلی ہوا متے جی ان کے کہری خبر محبت عشق دین اسلام نبی جی محبت جی خبر پچی تو عاشقان رسول کا پچھتے بیٹھا انہیں جا منور اشادن والا اٹھتا سکتا اشرف علی تھانوی جو یادار بدھا بھائی رشید احمد گنگوئی جو تذکرۃ رشید میں لکھے کہ حضرت جی کی دربار میں بھری محفل میں کافی لوگ بیٹھے تھے. ایک شاگرد نے مسئلہ پوچھا حضرت جی بتاؤ عورت کا فرج کیسا ہوتا ہے. یہ مسئلہ کا یہ مسئلہ آپ جو مولوی صاحب ہو تو مجھے مائی جو فرج یہ دن دو فرج جو کرو نا پھر جنہیں درج نکتی ہے جگہ بھیج زیر خرج میں پانی کدو دیندوا بیگال جیسے تو حضرت مولانا بے تکلف تھے انہوں نے فرمایا ایسا ہوتا ہے جیسا گیہوں کا دانا مانا جو کرو گا ہو. سبحان اللہ آتے بول کے سبحان اللہ دوسروں کی گردنیں جھک گئی لیکن مولانا نے بے تکلفی سے بتا دیا بے حیا سے بویا حیا نہ ہوتے ہوگا یہ گاڑی کو ابراہیم کو راجے سارے گاڑی کو یا بابا کا گارڈ نہیں گارڈ کتاب نہیں ہو گیا کہاں گارڈ کرے گا ارے بھاگا دے کرے گار آئے گار ماروں گا چھوٹا پڑھے کتابن میں لکھو مارو کو تو دیوبند جو مذہبی کارا جو مذہبی اساجی تو کے چیلنج خدا جو قسم اساجی مشایخ حضرت قبلہ سائیں بشیر اللہ سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت پیر سائیں خواجہ محمد عبد الغفار سائیں حضرت پیر سائیں محمد راشد روزے دہی بلبل سندھ حضرت مولانا قاضی دوست مرد رحمت اللہ علیہ جتنا بھی اساجا علماء فی گزرا انہن جے کتابن میں جيڪو کھپي سو حوالو ڏي اساجو يار اٿرندو اسا پنهنجي مشايخن جي عبارتن جا ذميدار آهيون. ابو بکر صدیق کان وٺي ڪري اڄو کے دور تائين اکر جا اسا جوابدار آهيون يا نہ آهيو ترا کے طرح جي بولن جي ڳالهه کا ٻڌايو ته تو نہیں ہے اسان جي بولن جو ڏاو نہ ڪرو ترا جي بولن جا افعال سٺا هجن سٺيون ڳالهيون لکڻ کا سٺيون لکيو ئي گند ٿو کو ڇو نہ ٻڌايا هو بھئی بي بشر بھئی ڳالهه ٻڌايا هو تو چٽني بھی نہ هجي ورنہ کتاب جو نالو اشرف السوال ہے چائے نالو بھائی صحیح بتایا چائے نالو بابا اشرف السوال ہے مرید تو چلے اشرف علی کے سائیں مریض ارے چھائی جیسے انگاتی دل میں خواہش کیلی بڑا خواہش تھی جیسے دل میں خواہش ما وجہ زال تغا وجہ مرسل کھپے یا نہ بے حیاؤ یا لکھण جूं ڳाल्हियूं अञा हिकिड़ी ॻाल्हि किताब जो नालो आहे अरवाह सलाह छा नालो बाबा मौलवी कासिम नालो तवी रशीद अहमद गंगोही वेठा हुजनि सलाह ख्वाब पियो लहे रशीद अहमद गंगोही कासिम साहिब वॾो हो नंढो चए पियो थी मां राति ख्वाब नंढो आहे
छा ॾिठो कि बिल्कुलु मां माई चयो आहे तव्हां मूंसां थिया हो तुंहिंजो मुंहिंजो निकाह थियो आहे रुगो निकाह न थियो आहे बल्कि नाल बचायो हूंदुसि तव्हां जागो नारायण चओ त अहिड़े मज़हब ते ख़ुदा जी लानत हुजे चओ चओ नारायण चओ अहिड़े पवित्र मज़हब ते ख़ुदा जी लानत हुजे मलऊननि ते इहो को मज़हब आहे या के मलफूज़ातूं आहिनि इहे तव्हां बुज़ुर्गनि जा किसान छा आहिनि ख़ुदा जो कसम आहे अल्लाह वारनि जी मलफूज़ात पर त ईमान ताज़ो थींदो अल्लाह जे वलीअनि खे रूहानियत हूंदी छा हूंदी आहे बाबा उजाते रूहानियत हूंदी आहे उते रूहानी ॻाल्हियूं निकिरंदियूं आहिनि ऐं जेकॾहिं देगड़े मेराबा लस्सी हूंदी त कहिड़ो निकिरंदो ॻाल्हाईंदा हलो कुल इनानी यतरशौ बिमा फी सिंधी में चवां न जेको उनी में सो पाट में हिननि जे मज़हब में जो गंदगी भरी पई आहे अञा हिकिड़ी ॻाल्हि रहिजी वई हज़रत मौलाना कासिमुल उलूम वल खैरात मोहम्मद कासिम नालो कवि जिसने दारुल उलूम देवबंद का बुनियाद रखा था बड़े खुश तबौ थे क्या थे माना सिंधी में मशकरो छाओ एवढो मशकरो कीअं मश्करी कंदो हो कि नंढड़ा नंढड़ा मदरसे जा तालिब जेके हूंदा हुआ उहो भोगनि में कॾहिं कॾहिं हुनजी टोपी लाहींदो ऐं फलाणे छोकिरे जो ही अगट छोड़ींदो फलाणे छोकिरे जो लाड़काने वारो सच ॿुधायो जेको आलिम दीन उस्ताद हुजे ऐं शागिर्द जे अगठ ते नज़र विझे बुरी नज़र विझी हथ विझी खोले उहो हिलाली हरामी हिननि जा पानी आहिनि जिते बुनियाद रखियो अथनि तॾहिं तॾहिं भाॼियुनि खे पीढ़ीअ ते आदत आहे मुंहिंजा दोस्तो बि जंहिं खां वठी पिछाड़ी ताईं बदबख़्तनि खे हाणे भाग जी आदत कंदा जो हुनखे दारुल दर्स इहो मिलियो आहे अल्लाह जो कसम आहे जिते अल्लाह जा वली रहंदा हुन जाइ ते ज़ानी शराबी नेक थी वेंदा तहज्जुद गुज़ार थी वेंदा अल्लाह पाक जा नेक बाना थी वेंदा जेकॾहिं बुराई खणी ईंदा त बुरायूं छॾे सालिह बणिजी वेंदा मां अर्ज़ु ॾिठो त बचे पंहिंजे पुट खे चुमी ॾींदा हुया ॾाढे वग़ैरह पुट खे चुमी ॾिबी आहे न पोइ कॾहिं कॾहिं चुमी ॾिबी आहे कॾहिं कॾहिं मुहबत में चक घुमाईंदा आहियोसीं पर दुश्मनी थो न प्यार आहे ॾाढे वग़ैरह ज़ोर सां ॻाल्हाए माना प्यार में चक बि विझिबो आहे जंहिं महिल नाग सभई दर ॾिठा तर बंदहा पेर ते आयो दुश्मनी कान कई समझी वियो खुशबूदार पेरा आशिक़ रसूल जो पेरा दिल में थी भला चुंगी ॾियास चक पायास पेर पेर ते हटाईंदो दिल भर जो दीदार थींदो पंहिंजी पग में चक पातो आहे उनजे करे ज़हर चढ़ियो आहे महबूब पाक जे गुलाम जा गुनाह करी पिया अखियुनि ते आया हबीब जा बि ॾाढे ख़बर सिद्दीक़ छो थो रोई पियो किबला को ज़हर वारो चवण वारा जेको चक थो हणे पियो पाण ग़ैब दान नबी थो फरमाए प्यारा सिद्दीक़ अॼु आशिक़नि जो छेड़ो लॻो पियो आहे तूं थो चवीं त अकेलो हुजां अखियुनि में थी वेहो तवारे छपर ढकिया तोखे न ॾिसे हो ऐं औलद सां को ॾियो अॼु अबू बकर तुंहिंजी मर्ज़ी आहे त मां अकेलो मुस्तफ़ा जो दीदार कयां पर तूं अॼु मूंसां हिते गार में वेठो आहे हिन वीचारे आशिक़ खे 600 साल थिया ईसा नबीअ खां वेठो आहे पेर ते हटाए त सिद्दीक़ तोखे बि दीदार थियो आहे नाग खे बि मुहम्मद दीदार कराए जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾाढो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर सां जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब करीम जी ज़ात जी गुलाम पेर हटायो ना बुखार निकितो पर कॾहिं हबीब जे कदमनि ते आयो महबूब करीम जी ज़ात पंहिंजे शफ़क़त वारो हथ घुमायो अबू बकर सिद्दीक़ खे ज़हर असर कयो आहे पाण पंहिंजे वात मुबारक मां लुआब कढी आहे उन खुड़ीअ खे मखियो आहे ज़हर ख़तमु थियो आहे पाण चवनि था सिद्दीक़ रुगो ज़हर ख़तमु कोन थो कयां पर तुंहिंजे पेर खे तयाक बनाए थो छॾियां मके मदीने अरबस्तान में जंहिंखे नाग पटींदो तुंहिंजो पेर धुआरे पिया अरबस्तान जो ज़हर ख़तमु थी वेंदो
صدیق نارے جو واہ صدیق زور سا جو واہ صدیق وفادار مجھے محبوب جو وفادار وہ کون حبیب جی غلام تھا مجھے محبوب کریم سا ٹری راتوں ٹری ڈींहं غار में रहियो ऐं टई दिहाड़ा صدیق जा बचड़ा ऊंदा ही रात में वॾे असर जो या आधी रात जो सामान मानी ताम पुॼाए ॾींदा हुआ कईअ खे ख़बर कान पई त किथे रहियल इन मां साबित थियो त अबू बकर त वफ़ादार हो उन्हनि जा बच्चा बि वफ़ादार हुआ चंदीअ खां पोइ निकिता मदीने रवाना थिया सुभाणे अल्लाह के चवा आयो काफ़िलो जंहिंजी तरह मुचारी तो न सीगारियो सैयद चवे करहा मछा कोट पोइ लख लहे पई लोड की जातन जतन जी महबूब पाक जो गुलाम अञा उछड़ा काहे आयो आहे महबूब तुन जे ख़बर रवाना थिया रस्ते में मुंहिंजा दोस्तो काफ़रनि जी जेका कुमत हुई उन को सुरा को डाले शख्सा थोरो दौड़ाईंदो महबूब जे पिछां आयो आहे इल्हाम जी हुनखे आछ थी हुई त जेकॾहिं तूं जहिड़ो या फौज पकड़े ईंदे तोखे 100 उठ मिलंदा सुरा को लालच में आयो आहे महबूब जे पोयां लॻियो पियो अचे सिद्दीक़ जी नज़र पई अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह दुश्मन तलवार सां भले घोड़े ते अचे थो पाण फरमायो छॾे ॾेसि अचणु ॾेसि असांजे वर चढ़े त ख़बर पए जब वेझो आयो साईं दरबार वापस वञ जिते नाम तो वञी वापस वञण वारा ॿिया उनमें न पर फरमाइनि त या अर्द खुसी वाह मुख्तार नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाले जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह इख्तियार वारा नबी तो जो अबू बकर ते इख्तियार उमर उस्मान अली ते इख्तियार उम्मत ते तो जो इख्तियार पर या रसूल अल्लाह तो जो ज़मीन ते भी इख्तियार या अर्द खुसी और जमीन इन के टुकर जल्दी कर जमीन फाटी पई सुराके जे घोड़े जा पेर नहीं विया टंगू नहीं हुई डगर पई वञी पहुतो अभी मूंखे अर्ज़ कई ओ अल्लाह जा रसूल अमान दे मां तौबा कई मुस्तफा फरमाईंदा वाजे कर मोट ते क़िबला खाली मोट तो सुकोन पर जेके ॿिया ईंदा तन खे बि मोटाए छॾींदुसि मुस्तफा फरमाईंदा मां मोहम्मद ॾिसी रहियो आहियां तुंहिंजे बाहुनि में कैसर कसरा जे बादशाह जा टंगर नज़र अची रहिया आहिनि मां उहो छा थो सम्झी कि सचो नबी चवंदा तंबू नजर आयो महबूब अबू बकर खे कयो तो प्यारा सिद्दीक़ न पए ते या रसूल अल्लाह साम्हूं तंबू आहे आओ किबला इन में वञी छा वञी कया पाण फरमाईंदा इन खीर जी राय मूंखे चवंदो असांखे खीर खपे खीर वठी असांखे पैसनि सां वठनि पैसा ॾियनि मुंहिंजे सिद्दीक़ तंबू में वियो आहे उते कुरारी औरत वेठी आहे कुरारी औरत जे घर में बीमार बकरी आहे माई खां पुछे अम्मा तुंहिंजो नालो छा आहे जे मुंहिंजो नालो आहे उम्मे माबद जी मां आहियां अबा तव्हां केरु आहियो मां मुसाफ़िर आहियां ॿियो बि साथी गॾा टोकर वठो खीर ॾे माई चयो खीर असां अर्ध विकिणंदा न भला पोइ मुफ़्त में खीर आहे पोइ न जमाए छॾियोसीं भला इहो बीमार बकरी आहे इहा भला को चुको जी जमाया हलण जहिड़ी कान्हे का किथां ॾींदी त सो मानी बि खारायांव टकुड़ी गोश्त खारायांव शाम जो धन मोट जेको खीर चओ सो मुफ़्त में तव्हांखे ॾींदा सिद्दीक़ वरी सोने नबी साईं सां ॻाल्हि कई पाण फरमाईंदा मोटी वञी चई त मोक न ॾे न बीमार बकरीअ मां खीर असां पाणी था कढूं अली आया माईअ खे अबू
بکر چيو صديق چيو مائي چيو بابا ماکي ڏاڍي توهان تي کل ٿي اچي سونا آيو سيبتا آيو ڏسڻ وائسڻ آيو ڳالهيون ته چيڻ واريون تا ڪيو بیمار بکري جيڪا هلي کان نٿي سگهي اها کير ڪيئن ڏيندي حضرت ابو بکر صديق دل تو موڪل ڏي اسان پڙهي ڪرنداسين مائي تي موڪلي توهان کي موڪلا فمسحه بيده المباركه اب دې رحمت واري نبي بیمار بکري جي مٿا هٿ گھمايو هٿ لڳندو هو بکري اٿندي وئي چङي ڀلي ٿي وئي جنهنجا سن ڇڙيندا آوار ڇڙيندا منٽن ۾ چङي ڀلي تازي موٽي ٿي بيهي رهي آ ٽنگو کڻي پريڙي اوڪر کڻي ورائي او وڃي زمين سان لڳو سمجھي وئي اشارو قابو ڪندو صدیق اکبر کھیر ڏٺو آؤ ڀرجيو اما ٻيو کڻي آ ٻيو ڀرجيو ॿيو کڻي آ ٽيو ڀرجيو ॿيو کڻي آ چوٿو ڀرجيو پنجو ڇهو ڀرجيو او بچي کي دلن جا پاڻي ها اهي دلن جو پاڻي ناهي پاڻيءَ جي جاءِ تي کير ويو اڃا بڪري جو کير هلي پيو مجا دوستو مائي اٽي جا پاڻا ها اٽي جا گوجا تا ٿاوا ها او اٽو کپڙے ۾ لاهي اهي واندا اهي ڀريندي وئي سڄو گهر کير کير ٿي ويو پر بڪري اڃا اوپر ورايو ويٺي آ پھلن مان کير ڪو نٿو ڦٽي مائي مون مٿي ڪري چوي ٿي او سهڻي صورت وارا سچ ٻڌائي ڳالهه نه لڪائي مان سمجھان ٿي تو محمد کريم آهي تو محمد نبي صدیق اکبر کو اللہ تو کیا سجا تو سجا تو کی جتنی کما محمد کریم دلبر کے ملئی ہو بہانو بنانو ته کھیر وچیا محبوب ته مجھے گھر جي کھیر کرو جملا هاणे جي گھر جو کھیر سان بھريو تي ته مجھے ٿٽل دل کي ایمان سان بھر اور هن کا چونا بکری جو گھرو کاهي آ پر پري کان غيو غيو اچي او امو او جي گل جي رچا اج هلي جاء ته وس چور ملي وئي چور جو سمجھو گا ته گاهو او جدو گاهو مليو ڪڏهن وئي جاء ته ڪوريو مجھے دھن ڏاڍو کائي پي ڌرو ڪيو اج ته مجھے سڄي گھر مان ڪيترو کير نڪرندو جو پنهنجي وڏي جاڏي ڀرجي هوندي جلدي کڻي آ اج سڄي گھر مان توکي کير جي جاڏي ڀري جا دوستو عزيزو ماء بچي کي چوي بابا ڪاٿو کير جو ٿاو آ سڄو گھر کير لڳو پيو پر ماء کي ڀاؤ کهڙو مسلماني کي لڪائي پئي سونے نبي کريم جي نالي کي لڪائي پئي ته عربن جي دشمني آ مڪافو جي پٽ جي به دشمني هجي نالو کول کي بچڙا هڪڙا بجر آسوري صورت وارا سڄو قصو ڪري ٻڌائي بيمار بکري کي هٿ گهمايو ڏاڍو کير ڏئي وئي آ ۽ سڄو گهر کير لڳو پيو آ پٽ ٿو چئي منهنجي اما اکن مان ٻوڙهاوا آهي چئي ٿو جيجل اما روئي چوي ٿو منهنجي مڇڙي اما ان دلبر کي سڃاتي الائي ڪون بلا دي خبر تو کي سڃاتو او منهنجي اما سال نٿا لڪي لڪي توکي کو نه ٻڌائيندوس رسول الله جو دیدار ڪري ايندوس مسلمان ٿي ايندو آيو آهيان توکي به خبر کاني اهو ته جيڪو اسان جي انگن تي آيو آ سو جو محمد مير هيو تو کو رسول توڙا ڇا ما ته چوان ٿو شڪر ڪر الحمدلله یار گھر آيو مجھے تھڪجي ويا هو ڪيتري بنا ڪيو پر ماده سادو جھوٽا پيا اني جھوٽا मूंखे तव्हां ॿिए सां टाइम न पंहिंजी पूरो कंदुसि तव्हां सदाई मूंसां न जाइजी कंदा हो सदाई ॿारहें वॻे सॼो ई कंदा पिया अरे शुक्र कर अल्हम्दुलिल्लाह यार घर आयो मुंहिंजे सभई चओ शुक्र कर
جی خبر پی تو الحمدللہ جو بچوں ہوتے مسلمانات جو بچڑا اکھے گڑاڑے بچڑا اللہ پاک توارو ایمان آسا کے فائدے میں دنوں جو حبیب تو جے کرے آئے مکھے کلمو بنائے ہو وجے بیٹھو اللہ سے شر توا سا کے صدیق کی محبت نصیب نبی سے کی غلامی نصیب فرمایا من اڈائی کلا کتیا خبر اللہ سے انتہا جاسا جابیرا پار کرو بابو جی غلامی نصیب فرمائی دو رب العالمین جل جلالہ و منوالو شر توا کے اسا کے حق تے جدر راپو حق تے عمل جی توفیق عطا فرمائے یہ ساجی خطیب اہل سنت مفسر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا الحاج محمد ادریس داہری دعوت برکات العالیہ اہل سنت بڑو احسان کہوا جو سندھی ہمیں قرآن کریم جو تفسیر لکھو تھا احسن البیان کی تفسیر القرآن جو جلدہ یہ تمام پیاروں مفید تفصیلات اور کے اپیل تو کیا مہربانی کرے تو جو دنیا بھی خرچ کرنا ہو پیارا پیارا کتاب علماء جو خرید کے